O enoturismo ten demostrado o seu peso na economía da comarca do Salnés, algo do que tamén son conscientes dende a Xunta de Galicia. O Museo do Viño de Cambados acolleu unha xornada centrada nesta oferta. Un concepto moi interesante dende o punto de vista de como se pode potenciar nesta comarca ese maridaxe entre o turismo e o sector vitivinícola. Unha tendencia que xa leva moitos anos no mercado, pero que de alguna forma pode ser un elemento diferenciador, un valor engadido que se pode impulsar nesta comarca. A xornada tiña como obxectivo demostrar as posibilidades que o programa Reacciona impulsado dende o IGAPE pode abrir para o enoturismo baixo o lema Descubrir o mundo a través do viño, unha nova forma de facer turismo. Presentáronse 2 exemplos de éxito. Un deles, Siente Galicia, unha web de reservas online que tematiza as experiencias. Tenemos una temática no turística. En Galicia sí que es verdad que lo que más atrae en estos paquetes que comercializamos pues es la zona Rías Baixas y por nuestra parte la zona de Ribeira Sacra quizás son las dos zonas que más tirón tienen a la hora de, pues son escapadas donde incluyen pues la visita a la bodega o bien con cata, una degustación y la gente que viene pues está en diferentes establecimientos en la zona y les queda muy práctico y la verdad, pues la gente queda contenta. A outra experiencia que abriu a xornada foi a de Tracers. Trátase dunha rede social de turismo que basea o seu funcionamento no uso de vídeos xeolocalizados. Hoy está muy de moda el storytelling, es decir, el contar tu historia, ¿vale? Porque da un valor adicional al producto o servicio que se vende. Entonces, al final una bodega, el poder que la gente vaya a la bodega, vea cómo se hace el vino, lo deguste, que tenga una cata, etc., eso es storytelling, puro y duro. Y eso lo que genera es fidelización entre los usuarios. A mayores de que pueda generar una línea de negocio adicional, en mayor o menor, pues con restauración, con venta de productos típicos, con venta de actividades de la zona y poner en valor la cultura de la zona, que es ese turismo experiencial que estamos hablando. José Ramón Abal, pola súa banda, reivindicou outras experiencias exitosas de enoturismo, como por exemplo o Enobús. Tamén a importancia que esta modalidade adquiriu en o Salnés. O enoturismo, isto xa sabemos que está de moda, está crecendo ano tras ano. Recientemente, a semana pasada, a Ruta do Viño Rías Baixas publicaba os datos de visitantes, que eran en torno a 115.000, o que significaba un 13% máis de visitantes que o ano anterior. E tamén nos últimos meses e nas últimas semanas, a CEVIN, que é a Asociación de Cidades Españolas do Viño, tamén falaba un pouco do volumen de negocio a nivel nacional que está movendo no turismo e falaba de cifras realmente extraordinarias. Falaba dun crecemento de un 24% no ano 2017 con respecto tamén ao ano anterior. O programa Reacciona ten por obxectivo axudar os empresarios a coñecer cal é a posición competitiva actual da empresa, orientando o seu futuro nun novo contexto económico marcado polas novas tecnoloxías.